Sokoira sinulong daw kadakotongo Yesus nusolbiho kadakotongo sandino di Yesus. Kano misi sa takad isang sambayan. Kinarahingan isang kerajaan sorga, pasuabon di bayno insan po rumikat ay kumadia, maya da pisi sandat kasuabon di bayno. Konsikaw tu nuno na pohit. Ay bulayan dahay, abantalan dahay, maya dat kaisisan ang panambarasan iti, nga ako nagi dat papain samok papagirat dahay, da rumikat kumadia. Tinasamayang dahay isang aran Tuhan Yesus. Amen. Okay, mabaras ako dat asanang kasuabon, kumadatid ang insanan. Tumbayaan ako dat ang sanang-sanang, ang itabar to katig naaramay ni pi kukudi ko sa dapot. No, di kago ni pi, kudi hoy. Tumbayaan ako dat, ang insanan to ka napati nga, maya dit kapurimanan, na indalanan dati dit, tadaw di kanihab. Milam momon say da inapahit, kendalanan dati dat tadaw dat it isuang katadopon, tatuwong, nga gisambot ay gitan nga inda dati puji Tuhan mantadat panghakan na kinarahingan insan pakagud sang impasi to kay kasuabon na ba no tumbayaan ako dot harohit ako kampay dati to apa na it mintan nang gagata di dito no nga ay mo nguro kada pun dari sabat. Baino na po panambarasan na po dati nga kituluh dot kasalimpunan di osonong. Kita dati panambarasan iti isuang dot Kisah Para Rasul pasal 2 ayat kahupadom miso gisombot 4 na hupadom turo. Sa kasabon kumad Oswaw channel no kurolo bay na to aming bulay. Kudi ka kita mimbulayot Oswaw channel da bay no Ada-ada pagi. Bay no napati nga momoguno tako dot line Selcom. Kanihab nagi dat harhot ay nuridi rangkayan Selcom ikalan sanandat ina paday line iti nga ada minturog lah. Adi ako ko kita nga patut na ako ri di hilad YouTube bodan do. Okay, ay manguro. Alan santo ko dat kinakuriya di damat bo. Kisah 2 ayat 41 hiti na po nga kituluh dat ralan koposyon jemaat di Kopagulo ayat ke-4 na po daw miso. Tulun-tulun di minarimo borosidi minakiponju yalo antakan na po di nga yalo na po tinumamba pikira-kira dat talu na ribu tulun jiwa. Yalo na po di nga aparagat iswang dat panudukan na rasul-rasul nagi iswang ga kaisisan asaru yalo da tumimong
memecahkan roti dan berdoa. Jadi sera na podid ay nakorong yolo nakakita dat it mujizat inakwintalang maya di murid-murid Yesus ayat ke-4 na padang talu yolo na podidinga modasih na diolo da insanan ina pay rasul-rasul dinga papaintalang do gumu kasuayanan nagi tanda insanan no pay tulun dat nasilih da tumbayaan nga kakalilo da misiso nunuh na po'y harod diolo nga kaharan nga pagyampayan sogiyaan okay? Asaru nagi daharo ipagilitan dilo dat papadagang di kahaharaan daw maninda dilo pagiduduo tumanud dat keperluan dati samtiso. Miampait aparagat, nagi isi sa ginawo, yolo na padinga tumimong, manikid ta daw, iswang gawalay sambayangan, mereka memecahkan roti, iwalay tisam-tiso, magisoli-oli, putlak yolo, miampait otood, monopoto ginawo. Miampay nagid mamarayo kinarahingan. Korohian nilot sana natulun mantadidi monikid ta daw ruhangan da kinarahingan na ginumu diolo sebagai tulun-tulun di numan salamato. Okay, tok ososoro ko hom sayra manembulayan kulo dihoy nga niya galit ino pa'y pelajaran nati di nakatalib. Pero nagyadi tulan di. Kumuonom mo di tulan no. Dubay nagi. Kumapat gitu. 2, 3, 4, 5, 6. Kumuonom mo tulan no. Anusan ko dari kumapat gitulan. Isuanggot 5 tulan di nakatalib niya galin nembulayan takot diat di. Nga monguro manto ko no pagkago sayra no po paindalan to kod nunuhot paindalan ng dati nga mantad ko kasalimpunan kanda dati di na po minggu di bayno nga hitinopod mukim tulid teko zone terus madi nga pinapaimpundot lembaga tabung gata Sabah pinapaimpundot momoli susu gata. Jadi saya na pod minimpun nga harot sangulun 2 tulun lalu tulun omoy poboli nga kano padit ika kita ngay permulaan yang baik. Iti kasalimpunan nga mantad ko kita na po ay soot mintolong ilat siaran dati. Iti ni kasalimpunan dito sa nong. Paingka gid it pangungusa ko na kayo. Katungag to ko magyampay to ko pod iswang dat boras sa kinarahingan iti ni kasalimpunan di osanong. Puji Tuhan gitu. Nga canggih bagi telepon na main mo. Sampaping main bul, sampaping indot. Kiki Armin susu lagi. Oretan na padati lo komoyan dat paingkukuro ralandat kapasian rohani ditulun-tulunin ak pagulo. Ina pa di tulunan nakatarima di boras di nga minakipaju ilo. Nailan dati di kanihab dat sayra na pod mimboros na di murid-murid Yesus
ina panaritan ko nga ikot ba di Petrus, bimboros sa disyo, karati itong ulun, tuhot pa di dilo nga, nunuh mangkud, nunu dihot, mandahay unsoyo, gisomdot, ay, iyahay na pondo nga, nunuy apatut dahil dat puunsoyon ka. Tumubat ko, makipodyo ko kadi Petrus. Iyala na padidi nga, minakipodyo. Kamando po nga, bertobat. Bahkan na ginumu diyalo. Aruhangan kasari. Sa ginumu dat 3,000. Gumu mo ti 3,000. Jemaat dati hiti saba piro. 30 lebih-lebih ribu. Aku di kaya ladit lebih nga kepala 30 lebih ribu. Gumuto ko kamu. Kinarahingan mintang ko ginumu ko quality. Tuh hati-mati lagi. Adakah Tuhan melihat quantity atau quality? Paingkura kaya ko numan baptiso. Harohi dat bertobat ko. Numan ko di pojuo. Tay ko nangatani tambalut na imbayat. Minakibaptis. Tay ka sinuhum malahing. Minakibaptis. Magisusuay na karalanan dati dat pinapatahak ko po siyan dati dat man baptiso. Nga, mantad ko magisusuay ralan dati numan pojuo. Iyoho no pagi. Ako ikapuriman ako munda tumubat. Minakibaptis ako sebab dat iya di no gereja. Orikot na padam 2 tahun wajib dibaptiskan. Iyati sebagai anggota jemaat nga monotos tokono dat moy da ina poy tanganak nga abaptis sebelum do moy sikula mananga. Ina po di napurimanan ko nga korikot na po di 21 tahun mukibaptis ako dadi kago. Nakuro. Kakuaan na po nga kangkuhom antakan na po di hopo dagim 2 tahun ko ako ikaratim nakuro tuman baptiso. Bobos ina po oratian ko nga pasuangan da SDA ka. Iri kakuaan na baptison. Mantad ko iri honoratian makibaptis na diti ka. Ako na po na oponsu amoti kasuang ngarandet buku garaja ang ranu ka. Moto po tibugya mo. Tu sera ano pagyad baptisan ta kadi nga candidate minamimpin dat janji baptisan. Tugari kau na di talikod kau na di hinakagumuan ka. Tumalikod to ka no. Tumagwanggit jemaat. Nukando paguhatan. Orohian ta kayo nakod itong Pinay Johnny Swong no poti nga tarimon dati sebagai jemaat dahitid gereja kapa. May dako kakatolongon. Kakaton nendo nga wana no ko itibo. Man kato de. Kanda dati ki makikiit jemaat makikinangongay. Amu nando uhatanit isay dako kakun. Inapoy uhatan nga ini kakun. Inapoy kakun ay ngan uhat to. So mungkin da iswang na po sejarah da penerimaan jemaat man baptiso nga aiso pakantohit natolak ako nanda jemaat. Pasti da inapogit kataadan dati nga minakipoju isyo.
aku nan dati sebagai jemaat. Sekiranya pod aku nan kasuangi ngaran dati. Diri buku keanggotaan. Jadi iso mantad ko nakura tu makibaptis to ko nga manu to kod ino ngaran nga kasuang hiri buku keanggotaan. Nga kada to ko kasilap. Haroy mo ti o kogoyoon dit buku keanggotaan. Iri pagidat sayra na pod pakianuan di setiap usaha data pribadi dokumen ko natulis onwe di borangkot nu kagad dituluhi di borang di maklumat keanggotaan mana dati suangan dati pagulion di setiap usaha dengan air, dengan roh, dengan api. Jadi bayan anu paditinga aku di mana mora sila baptisan tu nore tanda ti di gulu bagi. Nga imbulayan ku dilot penerimaan sebagai anggota jemaat. Da akuri. Saya ran pod atarimo takon sebagai anggota jemaat hirid iso gereja. Hirih di ngaranno. Mantad ke hiri suangi ngaranno. Ino pa gereja idi nga harus tanggung jawab mentok dia. Jadi mentok doko hinasadu. Mo ito kad itinapot oretan ko tinga positif to kan apa lagi. Kada to ko sorogo-rogo. Isu anggot ay ginumuan da jemaat dati. Ako koy lom piroh da dondo isay da ko koy lom may patulis okay. Ka ino poy elan ko nga nakalabi to kanod taluno podom 3,000 karidi. Anggota jemaat Adventist iti Sabah. Sayra na pod ngon dati ira lamay ko pelot ginumuan tinimungan lagi ay kontok nakura tu kontok hari orohian dat duo ngaran orohian kod hilog gereja Panaytan ilang ngaranu orohian ko nagod ino pa ngaranu nga hilog gereja PMC Tamparuli duo ngaranu serad intabon dat paimpuli pamagunan ay Sabah watas Sabah o intab kod induo nakuro ng kuto iti na po sangulo na anggota jemaat nga inapohit panuhuan recommend da gereja dati nga hinggo kaw na po paingyon hiri na ngaran na kayo sa kira na pod ilo pindi hilo na po siya kiulu hiri na ngaran di siya gereja hiri sa kira iyo hiti ako gereja Sinulihan Baru hiti na ngaran ko sa kira isuy na bolinsay hilo gereja Likas hilo ko keke no kumaraja hilo na ngaran no nakuro sa kira da datia mansamal hilesio Johor contoh lah kapagalan hilo Johor hilo no ngaran di siyo nakuro tu iya di saya na po mandati imbulaya iti komondat ngaran na makaanggotaan ito karangay tumugod kada dako idu ngaran ko dino gereja dino ka hino mo ti do ngaran mada ako na pondolihon ka o ngay na sikul mini sikul lo hilod Malaya contohnya jadi hilod di Sumambayang kadi di ketua gereja tay kay Mositar pondolihan lagi ngaranu dino ka tumugod kada takot tumugod dot anuan da usul recommend do pondolihan ng ngaran okon ko padamon ngaranu de ino po isuanggat buku keanggotaan nga okon ko padamon ni ngaran dati okon ko pugason anu tulisan na ditid berpindah yun ay iduan ngaran de okon ko padamon dot liquid paper jadi
Saya rada ko guli kai ko sumikul gumuli ka kagod hitid pamagunan na Sabah. Po, ndalihan na kagoy kaanggutaan. Jadi haro na po embulaya nakaray ti kaanggutaan gereja kada to tumugod. Haro kasanangan, haro tamodon hindi. Okay, iso agumo iti nga man to kana pa oririkot la. Kumo iso itinahi oponting ka daw. Saya rada kumawin. Lobi pondod manganu ko kaputusan na kumawin gereja. Menuang ko pondod di boranggat kawin gereja. Nga ino po hi sumain ni dit. Sa kira, okay, contohnya gereja kung ko sarong ngaran gereja ay. Nuno ngaran Kinarut katakan ge. Gereja Kinarut. Nga akon pagyabo. Mahanto ka no pa gereja likas lah tutunan ngay ngaran ge. Gereja likas. Nga iyo ho no pati nga anggota gereja sinulihan. Inagi kadawhit sumandaku okon anggota gereja likas. Kadang-kadang misuway ko yun nun. Okay? Contohnya gereja Parapat. Parapat. Jadi mantad ko hila gereja likas sa pikawinan mandi dia lo say na it borang ko kunan na pikawinan gereja mustid ilaan dilom hingga tadan to kayo. Kaanggutaan ko hinggo. Jadi ilaan na po na gereja sinulihan. Ino po gereja pikawinan na ko nga. Meeting na po ilo atau masuwarat na po ilo nga. Mangilo hilo dot karait doho. May nanda ilo rujuk di gereja asal do kayo. Nah, sa kira na po ka gereja sinulihan, mati oru-oru ko boboyuhon di siyolo. Ay siyo may sambayang pingkam kay siyo. Haro kuwasa di gereja pikawinan do kayo dot manulak do kayo. Jadi iti na po kaanggutaan itong pinay nga ako ni mo ti ko sinsay ako ko sinsay gereja tulong Jadi sa kira na po kadit kaanggutaan ako hila gereja tulong. Kano po recommend dilom iti na po tulungan na ilan na haydat ani siya may sambayang pingka nakaboboyon sa pingka. Haro kuwasa di gereja ay iyon nun ako mikawin na manulak. Tumanta di recommend di gereja hiringaran do kayo. Jadi ay irih pagididat kasanangan na po hingga ko na po sumambayang hiringaran do kayo. Nga lano dilom paingkukuro ko boboyuhon ako active to ko kaamo kumawin. Kumaisagi, kumodwo. Ngonto ka na pa'y tangagayo. Kumodwo. Sa kiramido pagun. Ina pa'y hilo ngay sadu. Niyagal ko hilo malaya. Contohnya ki. Nga, osanong nad mundali ko na po may karaja, may sikul. Gumuita na kayo. Kumaraja, may sikul. Katali na po o namotulan. Osanong nagidat pondalihan ako ngaran ako dino. Sa iran na pod hiringaran na kayo, ikaw mo na dusundat palis-palis, apatay to ko. Ina po higereja, idi nga, milay siyad monghup, da ina po tiagak, imayat, paulion. Milay siya nuridi, mangurus, da po pauli, idi mayat. Tok, agayo mo ti ka kasanangan nila kulo, kaanggotaan. Nga, sa kira na po may ka nasambayang, hali piad hiri kasari ko, hari ralan nila mangilag. Kon kaanggota dati ka. Tatamon na dahilo ka. Jadi, yati, timpo na po danda nga mag-isusuhay kaanggotaan dati. Milo na po, manta ko no,
proses sa kondolihan. Kada to ko komondot arubatan dot igereja hinggo-hinggo. Iso iri. Hiti ako gereja sinulian. Undali ako nadhilod paturidong. Iso id anggota Jemaat Adventist. Misuay ng aranda gereja. Iso id Adventist. Kada na kumaus. Harang nga hindi ko muna kumaus. Sorohon na dati. Iti kagwit. Nagi komondot po ay tao ponting. Sorohon na dati. Mantad ko po yung surati nga ran dati dahil gereja. O kon ko jaminan, iya no po nga salamat. Pwing ka nagi ka daw lo baptisan, kada to ko pumusurod, baptis no tim, salamat ako no ka. O ponsu, kasuang hiringaran, o kon ko jaminan da iyati no po nga salamat. Ilo na po baptisan, pinapakita dat isa bukti da bertobat ko. Nga, pati lambusan na natin pertobatan, ako ni kabertobat na muratag na kago. Ilang ngaran gereja dati, ngaran dati di gereja, akon ko jaminan dat ino pa yung ngaran nga pentulis sa dila suruga. Ngaran na dati diti pamagunan di gereja. Jadi, akon ko isa jaminan dat ino pa yung ngaran nga pentulis, na pensurat na pabuka kaanggotaan gereja. Salamat no. Akon ko iyad di. Wah. Mantadi di, isay na po na kohit hinangay sadu. May nakamado kayo. Akon piya ka isa duit. Misampaping piya gereja. Kasawa ko naki tanod ka di sawa no. Ila kampung di siyo. Hilo di kinasawaan no. Tanggayan no ni ngarada gereja may diri. Mantad ko dot gereja SDA Pakan Kaningaw. Kasawa ko di hilak kalawat. Pakiundalihan nun ay ngaran nun hilak kalawat. Yadi. Tapat kami. Pantapot kami at tumano do peraturan jemaat. Isay na po ako nga, masaala naman natin ay bulayan. Isay na po ako, akon ko hiringaran sa patutnya, aabulid onuan na tugas sebagai pegawai gereja. Milo bertugas, nga akon ko sebagai pegawai gereja. Osoro ko di tahun 2001. Ko nga dihitid daerah Kaningaw Pastor Jim Gabo ki. May namuti di siya imulay ay kaanggotaan. Harohi ketua gereja akon ko hiri kaanggotaan. Nagidi impunay. Kasalimpunan di osanong. Osanong kinarikatan di siya minangimbulay tiyati ka. Kada na dati siliho do pogi gagagalan nilo ngaran na gereja. Ngaran dat hingga kaanggotaan dati. Turon na po. Kada na namati milo pondolihon do ngaran do hilo ka. Ping kuroh piya nga hilo namati do ngaran ka. Akon ko milo nga ihati mada. Jadi kada no dati may pagigagagalay lo ngaran dat kaanggotaan. Man to na po aturo hinggo to na po sumambayang osanong dohiri nagingaran. Sakira na po hino ka gereja no pakago. Manggatal. Sakira hino ka gereja Manggatal. Anggota gereja ko dihiri. Nga sumambayang kano po nga hinod Tanggilan. Kusong na ngaran no dilo Manggatal. Kusong. Tuokon ko hiri ko. Magano to ko na pagkahadiran okay? Minay ko piyalawat nga kusungon to ko hiri. Minay ko piyalawat. Doori ko ti magano kahadiran. Hingga di na di Elder Julius Baino ka. O minilawat hilod tuguson. Kusungon na dati siyo. Tuay siyo hinod diri.
Ubuli manda satu. Tu satu kengai ini tulun. Kusungon. Ino pa kinarikatan ni siya mo sambayang antakan ni dinga. Hiri gereja di noy di siya sambayangay. Iri nanda bilangan tetamu 10 orang. Patulis na dihiri gereja tugusan da 10 orang. Mantad da gereja manggatal. Pagano to ka kehadiran hilang manggatal. Numan ngay satu it minilawat. Na double lari. Ano po hinam kusong nagya. Jadi ilo no kada to ko pagi gagagalay lo kaanggutan. Man to koy karati oratian dati no kuro. Man to ko no po amonusa. So kungon to ko no po pondolihon pondolihon. Wah, bagal po dilom gogol to ko no talaid. Ayat kumoduo. Ilo na po di nga aparagat iswanggat pendudukan di rasul-rasul nagi kaisisan asaru ilo da tumimong memecahkan roti dan berdoa. Miagal neloit cara hidup jemaat yang pertama. Pengkurang tilambusan guna pa di may papailih kumadati. Dondo na po nga iatiit alaid nadamay sambayang. Borosan ko na po lah. Alaid to kunod amay sambayang. Sigog kadid dondo tu aabuli may sambayang kanudi. Aya. Susah na gadi tidano di ko ngay kasambayang. Ko ngay piyak kasambayang nga akoy mo. Nga mo nang kasusa kay magi. Ino pa kasusano di nga harga di sumambayang hiri dualay. Iya nga terpaksa kahompit. Ilo na ginalot tumaubat to kollo bogi. Ngon pa di dati imulay dahilo nga itinopot timpu da sumambayang iwalay nga iso na pagangatan umadati it amay sambayang kahilo gereja. Angatan to kada sumambayang iwalay. Jadi puji Tuhan. Tuharo kapagangatan no miagaliti. Kada to kono pamusaro di dilaid. O saro kun sayra ko timong kombolutan. Tokoy osoro kuno ko pwede dilaid ka. Iri no pihulit-hulit dati. Haro KKR. Insan na kurumi kata anggota. Korikatan kon pukul 7 tuwang mimpun. Pukul 6 mengurus nga gereja. Tidak nga iya didilaid. Nga bayno haro KKR. Pihulit-hulit ta mo misunod. May tokono ka. Pihulit-hulit mo misunod may sambayang. May tano di KKR. Ay moy. Kano dati to asagap po dati iyo didilaid. Paingkuro pa itong pinay nga ato ko nakaguli. Ato ko nakagulit iyo didilaid. Paumumon haro kumpulan umum. Isay pangkot ba? Mantadot Indonesia. Hurub po mo. Bayno? Mantad piad hinggo. Mantad England. Mantad Denmark pangkot ba dati. May na po na kayo. Iyo na di. Asibuk ko gyabo. Iyo, tako na di bay no. Kamo na po nga. Ataman, kung mo boros at tako na mati kagulim ya gali didilaid. Ika mo yun dat hanya mimpi. Nipi, tako po rin. Tako na milag gumulit dit. Hurub, tako po. Sa kirapya, pataga ka ni ti corona. Tako na kagulit miya gali didilaid. Boras, tako pati dun do. Miyagal naman na dit. Kaposian dati. Aramay no dilaid dat. Suduan no. Sakayon nga.
akon kokorita paing ka mamahanaw suhuan ko no pag gumuli miyagal dilay at ako'y magakon boros to ko po. Jadi nakurat tu numan imbulay paing kukurat ralando ko po siyon nila jamaat nga dilay. Moy do ihati no po nga mamuhondom to ko dadat paing kukurat dati dat iman dilay. Ay manguritong Pinay ako nang tako na patimpo na poddondo nga agumo nagipagilitan dati dat ina poy iman dati nga ako na kamyagali dilay. Isay na ko di binal darimbang o girat dilay timpo dondo nakalakod-lakod nga ako nang tako na po. Mantad ko ako nang dati iyati na po nga harang ginawa gumuli. Nga ako daw na po ginawa. Itu dulu. Itu dulu ka. Ako'y magakon. Ir pa nga, di gulo. Dulu lain, sekarang lain ka. Asaru ilo da tumimong memecahkan roti dan berdoa. Nga, paingkurah piya nga harak asari ralan dati da tumimong. Monikid suwab iyati no tanga dusun at timong-timong ompung-umpung taka na diti. Ang puji Tuhan arahian ako papoylo da monikid suwab amu ko na akurang ka 1,000 tulon da mintong kay sisan 1,200 ombal to ko na korikot 4,000 insan suwab. Kamuin na po mlangadon to ko na titumimong. O soro ko na tumimong to ko na po to. Hilo to ko dewan. Hingga to ko tumimong. Kutabulod lagi. Hilo to ko dewan masyarakat kutabulod. Tumimong. To aramay na dadi ki. Mlangadon to ko na tumimong. Nga inapoy nga ato ko na milog gumuli megal dilay. So kirop yan ang odoruman nga ito ko. Ang pabanaran ni ng odoruman na tumimong. Itanganak dati ay milomoy. Ini ng odoruman na tabuli ka na po. Paingkuron na di kapupuho. Ay milomoy. Mau tidak mau tarimon to ko na kantakan da timpo dondo. Nuno na pairalan dati da tumimong. Tumimong ta kano. Sa kiradat iti na miyagaliti isa ralan na katimungan. Tanudan ta kano. Kuren po. Ay sa naralan dati. Ayat ka ay sana na pa'y tulon na nasilit at umayaan nga tetap bersatu. Tok. Ino pa hiboros at agayo dahil nga tetap kakal pati lombus. Ngan ko na di pa kayo politik lagi. Bersatu kan politik dati. Iti sabar. Hingga po bersatu to kabay no. O gumuo pati. Haring nga po ipati dat mantad isaliwan ki. Hingga po bersatu to ko. To politik ka di katutukan. Nga ay ga mamaray to ngaran do pati bagi. Kada pa karait bo. Ino pa yung embulayan to mo dam ay mangura kada pon mamaray to miyagalin dit berat sabala. Nga osaraw ko mo tiga pa dilay di. Mongundi kasosoro ko di tanganak ko gi. Taon pirori mongundi tok pokibaro na bondera ingay na po yung magitatabi ay so no haro pa susway nga magitatabi tatap magitatabi ka bayno pa yung kuro tok olu di mati nga ginawa susway no akon ka yadit ina po di gulo paingkuro na po potanduan no iri na garit suwain
Oritan gadi garit nga suai katutukon gi iri no hot pamangka iri no pangka no gi. Nga bay no nakamaju nga ito ko natibo. Suayit potonduon, suayit pangka. Isu ang gurohani nga yo dito koy tokoy. Ilo no nakamaju to ko no matilo. Suayot kay kura gadi ritedi. Sekira na pod isu ang na politik. Suay bendera da potonduon dati nga pangka no padati nga suay no. Isu ang gurohani nga atakoy na koy sadu ritedi. Ina pa'y bandera da potonduon dati nga sebagai Seventh-day Adventist. Bah. Ipapanganak kumadi dako tiki. Bandera na po dati nga hari Sabat. Seventh-day Adventist. Panunudan pengkuro. Igarit dati nuno. Okon ke SDA. Bandera SDA. Panunudan okon ino po igarit dati kada pagyan nagarit ipamagarit okon ke SDA. Jadi ilo na dadi lot impunan to ko di kago iman to ko gulio mo edo ino pa bandera dati potonduon dati nga Seventh-day Adventist ipangkah no nga Seventh-day Adventist isu ang politik nga iyo dito koy potonduon no bandera dat nuno rito na nuno na pa'y potonduon no iri ni pangka no isu ang karohanian nga iyo di to kanay kadaw potonduon no bandera SDA ino pa'y apatut nga ino pa'y kaposyon ponanudan natin nga SDA to kono na pamanganak ko matiri panganakan to kano po baka no gumuli iri na ri yelo na pwede nga asaru dot misi sok kasari tetap bersatu iso no po'y agat de iso nuno no po pendalanan dati nga ilo tetap konsisten kadi don nanggiris haro di nanggiris so kita ko dito no konsisten ilo net paling penting gitu sekira na pod miharo pitagak ay atatap iritid di sekira na po miagal ko itit DM haro kasuabon bayno ay sesuab haro suab dino ay suab dino haro hari Isnin ay sa hari Selasa haro hari Rabu haro hari Kamis Jumaat ay so yati na po nga muhot-tuhot tokod hara kasuab nga mantad ko muanikid suab do haro ato ko no muhot-tuhot oy tatap no darari ka kada no to haro ka tatap no darari jadi iati sebagai pananu de kinorohingan manto koy tatap okon ko itatap bi nunurid manto koy tatap pot atatap tokod isuang dorohani bayno mantad dilaid pertama dilaid no kotori mo tokod kinorohingan gisom dondong atatap tokod ilo konsisten tetap kasari-sari tatap ilo na dalong mandati ino po'y agat dahilo nga kekal tatap nuga dilo tetap ilo man kepiyo tetap bersatu pati lombos agat mo tilitong Pinay saya rano po koruba toko dot nunu kantakan hirin nad oguyo no asaraw ko nila taritan di Elder Julius tetap dalam Yesus piyamati laid ako rikat igereja no kadilo
Yati ako piati. Ginawa ko na po nga tatapi ka sarili ko ma di Jesus ka. Ginawa po ma. Tadi may papanganak. Ginawa po. Ino pa'y kaboboyuhan gaya no. Akon kami agali ginawa no. Okay? Jadi manta ka dadi dat. Intangan to ka na po paindalanan nila tulun nga dilaid. Okon ko boros, okon ko ginawa. Patumboyoon diulo. Pakitonon ko puyo diulo. Dupa yung kuro. Okay? Jadi ilo, nadalo manto ko lo. Yati sebagai pananu da kinorohingan dat iti zaman modern. Kumon dati zaman modern. Kada ada ginumugumu na post dat writer rohani. Iya ngay mambasa. Ayo ilano mambasa ako. Sa kira na po post ko nga ako yung matiti papakamo amo kada ko silapot. Haro lagi kombolutan dati kasari-sari dat papakirim boranungan. Pelajaran kumado. Haro hi. Nga akon ko monomboros ako do kayo. It awayaan to ko na timo. Iyati sebagai pananu da kinarahingan di zaman modern. Ina poit ang perenungan nunu na poit karet to karohanian kada adat forward to kono basawon mo giya. Manu basawo orat yan nung paingkure kamo yon pakirimon naging dan tambalut ang paingkuro. Tapi kata harus terang kan po. Aku pemeti na basa iti nga sama-sama to membasa ka. Kada okito netok alim mo isyod pos rohani no po mo ni kita daw ay ilan na membasa. Isa ino ko ilod papimpawad na siya. Nga man to ko it tumimong berkumpul kadhilo takun aparagat ko na basawon no ko pa dati iman to ko pendalanan di. Iti na pa kamandot magisiso nga ikamon kud iso kago kagaton no kadhilo. Nuno na pa'y harod diolo nga iolo nga isang ano. Tokoy ayo nga ako nilo. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Tuh. Nuno na pa'y nga iho na pom yadila. Kemiagal ko dondo. Iti handphone do gunaon ko bersiaran dat dusun ministry. Mila ko na borosan dat kepunyaan bersama. Tu iya ko gya minanungkap. Iti laptop pagunaon ko Aswaw channel. Kumano pa nga, duo device. Mila ko'y borosan dat kepunyaan bersama. Tu ako ni ko ihoot minamoli. Yo kayo. Ang konsikaw tumanikid dat kapuriman ako aparlunad manuang reload ki. Hara na papanuang tidak kira reload ko piyo ko. Hara himana hakatitungkap maya da kausinan. Iri no kakuaan dat pati lambus ta ko na kano bersiaran menikid kesuabon. Mantadit apa yang saya punya kepunyaan bersama. Kade pangungusa. Jadi konsikaw di sakadung no kayo. Iti nohot isoot katutukon akibat sebab kakuaan nakuratu kanu kod tumilambus sa isuanggat kay sisana mo nikid kaswabon. Nuno na pa'y harad do kayo nga kapunyaan bersama. Intay ko di kanihab nga ay say bongot di isay mardi hay. Nga maitid haro no puno hangga reload kasyo gi. Nakasuwang no mati kanihab.
Ilo na kamoyan nilo bo. Isuang dat ay karohanian. Yesus ka daw nga kapunyaan bersama to kono. Mantad ko kay sisaan pagiyaan dati. Irinad iyati no poti nga magipusaw-pusaw to kono tisam-tiso. Iso no pohot ay kaubasanan dati sebagai anggota jemaat. Nga imbulayan ko matitinga kada ko kotogod ki. Iso no pohot kaubasanan dati montok do mo sitar. Nga susah tako dot memusorow do ino po mo sitar dati nga iyati nga isangano. Ino po irati ko ino po ne komondot pikoruhang anom ay ganda patut tongon dati iyati nga isangano lo mo sitar kaki ay ganda ulit yan di. Nga komon kumpa nga dari segi karohanian. Iyati na po sebagai jemaat nga kada to kono pagialala do isay karohyan di mo sitar. Kada to kono tiadi. Tu ino po mo sitar di nga iyati nga isangano. Kada na mo gialala dot moy ding isay hinggo karohyan di mo sitar moy lawat. Mantad ko pastor gereja kiulu pastor idi. Iyati nga no sangano di isain po ko hinakiulu iya ko nga no sangano. Pastor gereja daerah Kapa. Seri Pastor Wilbon di. Mantad ko pastor daerah isir dilo iya ko nga no sangano di. Hitidahay Pastor Alex na. Iyahay nga no sangano. Okon ko iyo ko. Insanan to ko. Jadi iso no pay kaubasanan dati nga magihalala to kod isay karohyan di pastor. Imo si taridi iyati nga sangano. Pengka ako nagi ako imiloh dot iti no dia karohyan ko iti. Ako imilad DM1 no karohyan ko. Ako milad DM2 no. Ako milad DM3 no. Nga apatut na po nga magihagal na po karohyan ko. Right ko DM. Okay? Nakura. Tu itini kamondat kay sisan. Yesus iyati nga sang ano. Nakura tu magigogogol to kay pasalisyo. Okay? Nga ilo na lang kamajuan pamagunan lo mo. Mantad ko kano kasari ta ko pod tumimong magisiso. Kamano pala nga mamaliho ta ko na nuno pangkat dati. Nuno darjat kadudukan. Sa kirapya YB ako kano ako may ampay tinimungan da DM. Papakita ko dat asiri ba na ginawa ko digi. Iri na noretan di Jesus ay ina pa'y tulun na masikin nga akon ko sumampipi. Akon ko asam pipi. Itong tulun na kiharo-haro asam pipi. Akon ko yun eh. Intangan ta ko na pala cara hidup jemaat yang pertama. Ikiharo manguhup. Iaiso o hupan. Niya galidi. Jadi isuang tinimungan dati isuang jemaat nga ilo na pada kamondat status kedudukan pangkat aiso no isuang jemaat dati mo giagal to kono pod matok kinorohingan hari iso video dan numanda ko share de piro-piro tadaw di nakatalib nuka yang kaya yang miskin semua mati. Jadi karide. Agayo ho walainu okor walainu nga iso ikatutukon.
alawa ko toy ko amu isoy ko tutukon. Kada po man ko shehiriten mo. Eh? Kumano po nga ilo no pot ay kasap ko dot misiso. Nga po kita o siriba na ginawa dati di. It ang YB dati. Kasap no po si rumikot to may rikot edit. Ikamundat miagal dati ito it ay sa kadudukan. Kasap do mirikaw miyampay tulun-tulun do kampong. Asiriba na ginawa siya di. To harap-harap aja di YB ti. Ino pa kago hit ajaib kago. O ya, pula na mo di hoy. Nga, yala na pati nga, tumimunggot mo ni kita daw tiap-tiap hari. Ayat 46. Yala na pati nga, tumimunggot tiap-tiap hari dalam bait Allah. Imila dati kemundat sumambayang mo ni kita daw, potlak tiap hari. Akunan ko na po, ako na kasaputil. Nga, puji Tuhan, tiap-tiap kasuabon, monikid kasuabon kanto kung magyampay. Puji Tuhan. Nga, pwede lo kumundat makan bersama. Nga monikid kasuabon na po kano to kung magyampay. Iswanggat sa kurang-kurangnya 45 menit. Kubasan na sa jam. Jam-jam, takapya nga. Pati lambus to kayo magyampay. Iho, nagili takasa. Okay, jadi manta dilitang pinay saya ano pod kasasari toko dot tumimong ayat 47. Omoni kita daw kinarahingan no po nga mamaruhang katinimungan diolo ginumuan diolo. Mantad ko monikid suwab to ko magyampay. Monikid ta daw tumamba to kay pamati. Saro ko ako di timpuno, ito ka naging magyampay. Impuno ko na ham, ay nakari, katahatos. Karuhang-ruhang ay 200. Dondo, pero to ko, puji Tuhan. Sayra na pod at tatapo ginaw dati dat magisiso. Tumimong ko iswang kangaran na kinarahingan. Kinarahingan nga muhop na dati. Manguhup dati, mo'y ino po'y kaysisan dati di nga, okon nagidi ko, tumamba to ko, gumumu to ko. Bah, jadi puji Tuhan, pahilon to ka na pelajaran dati. O gumu pamatidaman dati la imulayay nga, nakaw ni, nadi lamanok ko di siriba. O pahilo dat, tok, nadahan to ka na di ka. Kung sikaw dot ay kinapugyampayan dati da kasuabo na bay no. Kung sikaw naging kasar-sarit da sa kadung na kayo, may dadat itinapot kay sisan dati nga pati lambus ta ko nakasarit kapag yampay o girat ako iginaw dati nga kasari-sari dot asamo rumikot kinarahingan. Kano misis at takad iswang sambayang. Kinarahingan isong kadyan sorga, kung sikaw do sa banabay no, insan po dat nakain pupusi ay, takay sisan dat tumambayang. Nuno na po yun bulayan dahay, nga pakyampunan dahay sa kira na nakasindula ginaw dahay, nga sa kira nagi dat manahak do kapurimanan, o may na hay ahako, gisambok katunod dahi tamudan dahay, labi pandad pati lambusi hay, somok o girot o magisisad iswang na rohani. Miyampay dahil iswang na tindalanon na posenta na Dubai no. Gisamdot kasuabon na suwab nga kano kagoy haydot magyahamong at sumambayang. Tinasambayang dahil iswang aran Tuhan Yesus. Amen. Kung sikaw na kinapagyampayan dati, hinako po, kapiruba at kasuabon na suwab.